because I hired them. Oh, Bibi, I am ready. Kokonte no mo yan no, e wo kwan ni. Okay. Well, I'm super ready Kokonte. Many ginger, garlic, tomatoes, jene, na pork, and I'm here. My so spicy yeah. I look and I'm here. It's good to see. It's a few fine. Don't do it. And I know I was it. Yeah, maybe. Life is proud to introduce Akwantupa, a policy designed for Ghanaians living abroad to ease the burden associated with planning and paying for funeral rites for family members in Ghana. When a loved one passes away, the planning and costs associated with burial can make a terrible event even worse. Akwantupa is here to ease the stress, keeping the pain and expenses to the barest minimum. Choose any of our 5 benefit plans and receive a cash payout up to $10,000 in as little as 3 days after the passing of a family member. Add the repatriation package, which allows the mortal remains of the policyholder and family members to be transported back home to Ghana upon their demise. You can also choose a service from Transitions, our funeral services subsidiary, at a discounted amount for the opportunity to celebrate the life of your loved one in dignity. For more information and to sign up, visit akwantupa.com. Enterprise, your advantage. Your friend Kofi Edu, who from a Jack Quabranti and Majitsu. Online party, open set what the yeto, and I yeton, and a bon de Rudia. Ewo UK, and fan to be I say, she say, Juu Juu online. One papa with the Ramo, na aqua baby, umpere na per day, Juu Juu, one hit you. And you are many other fool. So call internet swa, and share baby as a Juu TV. Keep watching Juu TV. Yemamunyina akwaba biom edeba Juu TV so medaswa ewo Esojaman district ni mu a bia mi wo Adumasa yenyina yenim gift auntie they say friend ohene yire gift auntie ohene na yire na ye gift auntie ni krom na me gina se ye fra ha Adumasa na den ekoso wa ha aye Easter fashion ye ekoso ya eno mo so amdi Kokonte party ahyeso Kokonte party eno mo de ahyeso na ye say efini a omudi ane say o asanka na wa ba baji Kokonte eye free eno ti yaba hai mi aga sa ha enkwan no de wi enkwan ne sija no na ehuru na enam no mame ne nu kwan na enam ne bi ti bi piepie no mi de ebe ya de enti o mame bi tese sheye na ekoyie pa enti afi a ten next year by this time entra fie entra Accra entra Kumasi komade a na fo ani kire eye Adumasa aha dedi Kokonte free memma enye wo se owo Kumasi a wontimi ni Kokonte we eye ododi die ye nyina be hia ne ato nsa didi eniti dimachi ne wrem ne nhwe de wi a ema no kra efa so ede enuane no kwa mo fa so ede eka Kokonte no dimachi she ahaya Juu TV de ya ka chem say mo hwe na mo share na mo comment a e boost your immune system no me ma ya hoɔden ma de bia ide ma papa ebrem keep watching Juu TV and them master say onya don ko ni bi e ya be ba ni bi na wa kan hwe na we di one dance ya kire o cha mframa na mo tene gano o cha mframa wa chi hu say Daddy boss on here, ne ka bi bi sura be fa don ko obi amro makibede okay obi amro na ka je so o cha mframa ya say I don't ko na ya papa ba che me dia no what ya say sound jo dia ya yen sem na fra na ba je ya keo you free I don't go so what you party ni ya sada
If I don't ufi Adumasa and I say, oh, one by, may all one by you go. I don't go to Viano. If I had the adult go to the man and they comply. I was I don't go for home and blue. Then they don't put that here, Papa. The money that I go and tell you. So, anyway, I don't go for that already. I eat the old baby out of the mouth. Whatever, no, oh, yeah, no one can be actually. Yeah, and I said, that's right. Adumasa, na yɛn hene ne Ansakwa, wɔyɛ adwuma wɔ Joy FM. Yɛwɔ ha yɛyɛ Kokonte party. Na ha yɛ Adumasa, nti yɛn ne nnuamu ne ebusuafo ne nyinaa na yɛhyiahyia wɔ ha. Nti wo a wɔwɔ nkran, na wɔamba no wɔayɛ wo ho. Afe sesɛe ɛwɔ sɛ obiara tu mirika na ɔba Akwamu Adumasa. Aha ɛna anigye wɔ, aha ɛna ahotɔ nso ɛwɔ. Yɛde ayɔnkofoɔ bebree aba ha se. Nti ɛyɛ Kokonte party ɛna yɛyɛ ɛnɛ. Wow, it's a woman now. We are not going on my back. I say, and any year ever I say, wow, I'm man, why? Where a Kokonte party, Ramon and two on. Then take a letter, allow you to do on. Obibia, Akwamu Adumasa. I had a head there. I hired a tempo. The sister grandson because I hired there. Oh, Bibia ready. Kokonte no na mo ya no ehun kwan ni e. Okay. Well, like super ready Kokonte. Mini ginger, garlic, tomatoes, jene, na pork, ana mi dey here. Na isu spices here. I look na mi dey here. Etu tesi a, etu tesi kwan na. So dey do okene no ani ayo wa se. Obiya mebi. Nínú nǹkan mọ̀. Bíbí àwò, nǹkan nídìí bíbí àwò, bí ẹ má bí ẹ fúrọ́mù nàm. Yẹ́nì náìtì nàm, ẹnà fúrọ́mù nàm. Àyà àkóso nàm nù. Ẹni tún sí ní wọ̀n nǹkan inú mú fẹ́fẹ́fẹ́. Ẹni náà sí ní wọ̀n nǹkan inú. Orí wọ̀ ha wọ̀ ọ́ ẹni tún wọ̀ ẹnẹ̀mú. Akosomo nam. Dia tu be dia akosomo gbanu wa ate. Da wa se ya da ma se da.
Australia. When I'm in Australia, the editor means to me and the something of the one group. I'm a town here, but you had been a penny. Not some of the fracture. And we are or we went together in your fee. Kokonte. Oil as yet. Oil as yet. I now pass it to of the promo or so. I don't say, and I say, I also echo on a rebel and every. Hey, everybody. Brihini or two board jankwesi ankasa ewaha then the take kwesi ajimai ododo wa hene ewaha ochichiri kro mami sechi abutachi hene ewaha na ni nyina ntwachi no oman hene oman hene ye nana kwafu akoto ode no kwafu akoto ankasa so na mpan so a oba be kan ho ne nyina edi kokonte eti ahimfie be ka se ehweren a musu media for musu grama ba eja mbetie ma no semi enti next year ebe kese kura sinse next year ene Adumasa Kokonte pe next year pese so menya fodi Kokonte ba voter fodi Kokonte ba osufu mfo Kokonte mra na chese aye Kokonte bebre na obia kan obia de ahwe wana Kokonte yede ti next year de metun sa frem so munyina momra Adumasa Easter Monday na Kokonte ebe ka behwe ana ebe de wase me de wase pa mede mama kra na ne di kan ya edikan medeba adonko Kokonte ye dwan bia yemu no kra Kokonte ye dwan a usi ayare bia eni na nemre ye kase ye ya fasha bibia yetimi kai ya ye ne nanom na wona jawo Kokonte ejana niye ne na wudi sese mpode wanga ye no ne preparation ni ade no eye foforo kra wahu ya enti nana ana wadwere ho se on se so ye bibi woni kro na ye ntai tene a isebia ye tie kokwa obia ni tekwa ya ono so ore ne dia se ye Adumasa a fibia dia nkofu baba eno nti adepa ono so reja udin so na ore mani kro no so apie se na mo so mo ha nemri a morofa na mo de akwa nti adepa ye fo no so ono wa ye bi no ye so ye twodwira se na ye so ye na fening ntono so de ayi say Easter Monday bia Kokonte edi ni ko mu fu nyina beba fi na akoko e kan won asan ayi de aba nte ya de panoro ye mu ano na ye ka America ye ka Britain ye ka de na mani nyina sa no wo ye no ansa na aka yes ye mu ana na ye fu ano so ye mana ayi ko in fact ya ohunu pepepe e ya de a e ya Adumaden pa Adumaden e na akoma na yehu adefefa eti sei na madawroma aboafo adonko Adum TV in fact my adom ama ya bedu baabi abedu ene eti pepe ya hunu wa hai
planning committee yɛnya na ahogoro so in fact dwumadi ne nkɔ awie kura na yɛnya na ahogoro so nti yɛbɛkɔ so na sɛnea ahyehyɛ yɛ nneɛma no yɛtumi atu anamɔ no sɛnea ɛbɛyɛ a dwumadi ne pɔmpɔn so nankasa no ahɛ fɛfɛɛfɛ na akɔ awie pa na yɛhwɛ anim sɛ afida sɛ no ɛno so yɛbɛto nsa frɛ afoforɔ aboafoɔ na ɔma bɛboa yɛn na dwumadi no atumpɔn akɔ anim ayɛ kɛse sinse koraa nti yɛdamase TV3 onua TV Juu TV nso wɔ ha yɛdamase sɛ mobɛpeke dwumadi wei sɛ mode kɔkyerɛ amansan na abiribia no yɛto nsa frɛ ma wɔbɛtumi abɛboa yɛn nti na planning ne deɛ ɛnyɛ yize ba nyame adom yɛtumi abɛdu baabi a yɛdu yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛtu mpɔn yɛda